Azul, là où nous comme d'habitude, chaque samedi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc, pratiquement, musicien, excellent musicien, guitariste, mais on parle en plus. Habib avec qui j'ai fait pratiquement depuis le début de ma carrière artistique. Mais سلم سلم في الناس ديجا سكر سلم يسعى تيك توك en tout cas. Donc سينيغ يتفق على سامعينك الزلف لك ابراهيم. أزولي ولك دي نادي تولينا كام كذا أمين. On est une quinzaine pour l'instant. Ah bah c'est le Manson, c'est déjà super. Ben, comme d'habitude, Sagui, on va faire un programme assez spécial parce que déjà, je voulais vous rappeler aussi le concert qu'on a préparé pour le 28. Ce sera donc mercredi, ça s'approche, donc on vous a diffusé déjà quelques trucs de répétition. Le temps de تلاحقوا quelque شوية باش نكمسيو نخدم les chansons. Au Sénégal pour la première fois. Au Sénégal, il y a beaucoup d'histoires aussi qui sont en lien avec cet album. Donc, et ce que vous dites, c'est par exemple son histoire, le parcours, et de braquer comment le travail, toute son histoire, je vais vous la raconter bien sûr. Une thèse, c'était un travail très spécial. Donc, il te fera un dîner dans un cinéma, et puis on va commencer à vous chanter les chansons qu'on a prévues et d'improvisation. J'espère que Voilà, donc un dîner, deux petits mots, juste un Zulf Lawen, un Sophie Swen, bienvenue dans ce live. J'espère qu'on va passer un agréable moment. Et j'en doute pas avec Brahim, c'est un cher Brahim. C'est sûr, c'est sûr, oui, bien sûr. En fait, il est juste, je pense. Non, ça fait ça. C'est le maximum. C'est le maximum. Ah, ça va, ok. Ça va, Kenya? Ouais. Alors, sinon, ce qu'on peut faire, comme ça. Non, parce qu'il ne faut pas l'orienter vers l'enceinte. À Kayla. Il y a Kenya? Ouais. Ça, j'aime pas l'image. Non. Voilà, Brahim. Normalement, là, on est bon. Ok. Alors, c'est l'Adel de Khatarnoun. Comme dit c'est l'Adel, c'est une chanson. Idjaloulin, le moment du printemps noir de la Kabylie. En fait, c'est la sorte de Zora Snid et Descentron. Donc, c'était Asmit Tredmar, donc juste Asmit Fort. Zora, les remènes Tachar d'Alger. سوني دناك ولا ثاني ضرا وين ضرا كويس دونا et il s'est passé voilà, il y a quelqu'un qui a été pris à la brigade, des mots, les événements, ça prend de l'ampleur, et puis donc la distribution musicale parce que il y avait la Kabylie voilà, donc en même temps j'aimerais même une petite pensée à la mémoire de Boilachniou qui est en ligne et une pensée particulière à celui où on a
يثير اللي سيدا منيش دي ثمرت الجوانا عزوبين اوك وإذا كي يتوحوزان دي تبناتين النير أمي ذا كي يتحوزان تو تلي سيزون نوار يترافرسين الجزائر إني لا طاسك موتانا ما بنت الحي توسا ثو دريت مي دوك تغاشيو مالون دنوالوك أرورسنت يوثي وث دونك سي ثاقيا accompagné par bien sûr mon guitariste préféré. C'est le neveu aussi de Malik Kerouche, qui est le monument, un guitariste hors pair. Il fait une Silimata Satas Daran, voilà. J'espère un de ces quatre, on aura le plaisir aussi de l'avoir parmi nous, Amentia, Amselem, même tous les musiciens avec qui je travaille de temps en temps. Entre Maragui une surprise et pour partager avec vous cette complicité avec les musiciens, etc. Donc il khataroni la chanson qui s'exprime c'est la avec le مثلا. N'oubliez pas de tapoter au rythme. تعدي زثوان صوت عندي سيراضي تعدي زثوان صوت نموت خلاضي سين مزقلا أنا شوف الله مزقلا أنا شوف الله بشيد يبني الجرة بنبض المكتوب بشيك مديب بنسيان والسنة توابن بشير ذي السمان مروان تتسمي زمان بشير ذي السمان
أشحال اشتاقولي أكما طفل فاسي أشحال اشتاقولي أكما طفل فاسي أضخام دوذ الوالي غزاتك يوس العمري ذلموثك فوق المدار إذا بدي السمرانة أنا ميرتي قارنوك استغزي العمري Merci. قارنوك صحي تا الشيخ. Par contre, il y a eu un petit problème de son. Donc من زمان نصوتي لا جيتار. Ouais, من زمان نغص قارن ça domine Ouais. ça domine Ça trop. peut dominer, ouais. أتسنى كان. أو مش كده كانت توفيق. Je pense on قرب à l'anniversaire, la commémoration du décès du fin Yedira Fnaina Amqran. Donc je voudrais lui rendre un petit hommage comme ça avec une chanson. Et حملها راس حملتي ما ديجا حملها سنكيني نزمنا بالك je pense dès le premier album, بعد دوغا نعرفوها شو bien sûr, c'est un petit cocktail le patrimoine entre Valide. Comme tu dis, je n'ai pas de semaine de goulion que tu imagines non, semaine de goulion que tu Valide. Alors quand parfois on me dit parlons kabyle, non, on peut parler. Au fait, voilà, نتصاوب كانت فاميويا شو غيدير لنا خويا ناشو درنا خويا تاكينا سي فنان كي يدجا سي فنان كي كخمن يدي كل يوم داشو ديفنا يدي فكا يتموت لخويا. Et puis c'est une occasion aussi parce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question, est-ce que c'est la rétroche المعطوب? Bien sûr c'est la rétroche المعطوب. لا تيداك طاسي حملها لا تيداك سنغار تدغني غير بغيت ندغني une des chansons معطوب يحملها غطاس bien sûr. Elles sont alertées de même sur scène. Donc, Matoub de Cheikh Amqran, bien sûr, il y a des rouges tourage. Voilà, donc, alors, par contre, voilà, même me concernant, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est tout à fait normal, voilà. J'ai Manès, mais là, voilà, c'est-à-dire, même ici, il y a voilà, une anecdote comme ça, juste rapidement, avant on يونيني سعديد يهضر يدافت من داكلتي سي مبالي والتليفون يعني كساخن دكتور صاد راس قرا ما تحسس زي ابراهيم طيب تنيش السينارات تحسي سخارات وصا يعني جات نتناو كذا تناو سي لا démocratie genre la dictature du goût mais elle a le droit de ne pas aimer si sa musique ne lui parle pas et ben écoute ça c'est normal hein, t'inquiète je suis pas vexé parce que au fait parfois on n'aime pas certaines choses, même si elles sont belles, oui, ça ne nous parle pas. Voilà, donc, تعرف تلاقيني يدير خاطرنا ونركلي تزن المدن الضيور نكايوزنا غادي ثبيرن.
على ملايك تسني الحواري سلمسي وضفتي يما ناس الحسي كوني عليا تستيت عليك تسني الحواري سلمسي وضفتي يما ناس الحسي كوني كنستك مني السنسان الله الله تسرد في الأسنان اغفر لي يا زمان كنستك مني السنسان الله الله تسرد في الأسنان اغفر لي يا زمان يوي الزنزن ذيك من غسدا شيل الربح يقبي على ورد السيت سالا سيك ما سورد سيت والي يوي الزنزن ذيك ما غسدا شيل الربح يقبي على ورد السيت سالا سيك ما سورد سيت والي ينسب بلدنا مساس يتسم سيك ماس أربح الولاد فيرينا يا زمان يبدي وردي تشير صلاص أدر ولا يباس تمثل تستفروضي يا زمان ينسب بلدنا مساس يتسم سيك ماس أربح الولاد فيرينا يا زمان يجير صلاص أدر ولا يباس تمثل تستفروضي يا زمان ينسب بلدنا مساس يتسم سيك ماس أربح الولاد فيرينا يا زمان يمدي يجير صلاص أدر ولا يباس تمثل تستفروضي يا يتمام يعطيك الصحة هاشم. الله يسلمك. Alors, ça va, Amin? Normalement, le son est bon. On va confirmer mail الصوت ثاني ثاني Juste le délai chimique. هذاك c'est le paradis ثاني مرت نون On va aller par le son. ثاني مرت ذاك تزهم انا bien comme il faut. Oui. Donc, attends qu'on a sauté rien. Et puis des questions, on lèche, non? Ah si, il y en a, mais ça défile Ça défile, rapidement. ça s'en va. Avec 10 sur 10 pour le son. Que Dieu te bénisse, d'Abrahim. Ah ben merci, avec un Dieu bénisse aussi, merci. Ça... On va leur lancer le défi du million de tapotage. Ah oui, il faut. Parce qu'on est déjà à 116 000 likes. 116 000 likes. Et si on sort d'un million d'ici la fin. Allez, je vais peut-être te faire un provis. Je vais lire un poème. Vas-y. L'Ariel. الخيال وين نتنادي. C'est un texte que j'ai écrit au lycée aussi, celui-là. مين ما ردد الوض في الليل. الخيال نويغ وفيه زيغن ماشي ذيك تشيني.
زيغن تركي تيكوركيا بدوكيغ تجيري شوفاه كار الوردي فسان تيزي زويق زقان فلاس يشبح من كل مكان ثمغليث وفال بالناس أمزون تكتش في العربية شوفاه كار الوردي فسان تيزي زويق زقان فلاس يشبح من كل مكان ثمغليث وفال بالناس تضعني أغاني آخر
بسسن شوفك سبحر بسسن يتوزوني جميقا يقد سري حزيدا يترسو ذكوراون شوفك سبحر بسسن يتوزوني جميقا يقد سري حزيدا يترسو سكرنا حتى بغيتنا نار في قريب ودعوات غسقي دكات وشربنا غذايا ديال الغيد توكرات اللغة ضوضة سكرنا حتى بغيتنا نار في قريب ودعوات غسقي دكات وشربنا غذايا ديال الغيد توكرات يا حبيب فسنا اسمك في دفاية شان تنفضيش اشنو دا يا حبيب فسنا اسمك في دفاية شان تنفضيش شو دي دا يا حبيب فسنا اسمك في دفاية شو دي اشان امين اشتياق ودخلتي قمي وينقذوا كل شيء الرفقيني فيه كيف يسعر صند الغرض ومات
تبيه مثل بعض أختي ينقذ كل شي أردني فيه مثل صغار الصندوق الغرض وما تجوز مني كيف يتصبر غير خفي يبطو يثيماني تاخد غادي كيف يتصبر غير خفي يبطو يثيماني تاخد غادي تشتيات فوق عمراتو تشتيات فوق عمراتو خليتك عدان ومغادو خليتك الرطة يا رسلة خليتك عدان ومغادو خليتك الرطة يا رسلة عمو يا مدام كورا بوا كورا بوا سيل وشد الدمار يفوتنا ماشي بكرة عبودي ولا ريزرفوار عبودي ولا ريزرفوار الله يغلب بحرك والله مسجد الصحراء أين استفكي ضلاتي الخار نعمث ما نسكت أنا معلوم يدفئ الغرام Madame Coram Ver Madame Coram Ver Si le je le perds et le père de zaman ودني يا خام Combinin y'a crise à faire Combinin y'a crise à faire شاك سمعني مدري قلب ورد في يتمنى
صادني ذاك وخمير سمسني يا ذاك دوسا كوست مفهوم زيكني ملي غكابا سيدك رواية قرزق ذاني يمكن لشوالي ومو كنتا سيدك رواية كل حاجة تسعى يمكن الأخرية سي بورتا سي تكروي وغلبها بدنا سكرا يا بحر الغامق ما ترجعوا نسوة شبت وشباب سبياد وصبيان الغامق ما ترجعوا نسوة شبت وشباب سبياد وصبيان جديد حبيبي بس انتو ما بناويني يا بحر الطوفان من نخرج في الصبحية مضعرشي في العشية من نخرج في الصبحية مضعرشي في العشية أسأل أصحاب البحرية تخبرنو ما بان يا بحر الطوفان يا بحر الغامق ما ترجعوا نسوان شبات وشباب سبيان وصبيان يا بحر الغامق ما ترجعوا نسوان شبات وشباب سبيان وصبيان الجديد حبيبي بس بنتو ما بدا فيني بحر الطوفان الواد 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 يدير لبحر الواد 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 يدير لبحر والبحر غامق 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 الواد الواد يدير لبحر والبحر غامق غامق والفراق دوا اصبر اصبر والفراق دوا 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 اصبر والمكتوب لابد الحق الحق الحق
شي وريدك جمعة زوجك دي معايا شي وريدك طرحوا من على حبيبي هذا وعد الرحمة يا بحر الطوفان كل جمعة زوجك دي معايا شي وردك كل جمعة زوجك دي معايا شي وريدك طرحوا من تحجيها هذا وعد الرحمة ده وعد الرحمة يا بحر الطوفان يا بحر الغفران شبت وجوهها بيا وصويا يا بحر الغفران رجال ونسوان شبت وجوهها بيا وصويا من عيد وخي بس فينتو ما بغاوي يا بحر الطوفان البجية برادي الطوفان يغرق خيايلنا نسفينا في الظلم بابري ونسفينا في الظلم بابري استحمل بالعاد الكيس اليوم يدبر الطوفان على رميس العقلي على رميس العقلي باجي برادي الطوفان يا خيال نسفينا في ظلم بابر ونسفينا في ظلم بابري استحمل بلعن الكيس اليوم يدبر الطوفان على رميس العقل وعلى رميس العقل زايف كيفري ونغرقر وابي تحكم وش مثل ثوري خثيو وش مثل ثوري خثيو العنقام يزر سدي حاملا سثري وانا الفان نسوي شاخ الخاطر نسوي شاخ الخاطر باجي برادي الطوفان يا خيالنا نسفنا في الظلم بابري ونسفنا في الظلم بابري باجي برادي الطوفان يا خيالنا نسفنا في الظلم بابري ونسفنا في الظلم بابري بلعن الكيس اليوم يدبر الطوفان على رميس العقل وعلى رميس العقل زايف كيفري والنار كروابي تحكم وش مثل تدثور يقسم وش مثل تدثور يقسم العنقا يزر سدي حاملا سدري وانا الفنس وغي شاخ الخاطر اش وغي شاخ الخاطر الخدمة مثل فالي اي كفلي ان دماغ ساكي طارتي دماغ ساكي طارتي الخدمة مثل فالي اي كفلي ان دماغ ساكي طارتي دماغ ساكي طارتي أكيد بغوض شود ثيارسي سلحنا مساوي اسنفسو سيغد الخاطري اسنفسو سيغد الخاطري أكيد بغوض شود ثيارسي
نساوي اسنفسوس يغدر خاطري اسنفسوس يغدر خاطري تغيمان تتذشناوي شبنت بحال مريش معدي وبايني جمعتي وبايني وين يطفى الخيقة من عبودي ولا ريزرفوار عبودي ولا ريزرفوار الله يغلب البحر كوام سجد الصحراء أين استفكي ضلاتي الخار نعمث ما نسكت أنا معلوم ودفئي مغارة Ramadan koram ver Ramadan koram ver Si le je le perds et le peine de zaman ودني يا خام Combinin y'a crise à faire Combinin y'a crise à faire شاك سمعني مدري قلب عظم دفر يتمنى صدرني ذاك وخمير سمسني يا ضحك دوسا كوست مفهوم Zikni meli rekapa Si te karoya Gerzok dani dayin لشوالي ومون كنتا Si te karoya كل حاجة تسعى يمكن الأخرية سي بورتا سي تنكر ويا وغلب بتدنا سكرا يا
جديد حبيبي بس انتو ما بناويني يا بحر الطوفان. من نخرج في الصبحية مظهر شي في العشية، من نخرج في الصبحية مظهر شي في العشية، أسأل أصحاب البحرية تخبرنو ما بان يا بحر الطوفان يا بحر الغامق ما ناديت رجال ونسوان شباب وشباب صبيان وصبيان يا بحر الغامق ما ناديت رجال ونسوان شباب وشباب صبيان وصبيان وليدين حبيبي بس بنتو ما بداويني بحر الطوفان. الواد 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 يدير لبحر، الواد 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 يدير لبحر، والبحر غامق 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 غامق. الواد الواد يدير لبحر والبحر غامق غامق والفراق دوا اصبر اصبر، والفراق دوا 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 اصبر، والمكتوب لابد الحق الحق الحق. مسكينة بقاو شي لوحات مرفوعين فوق الموجات، مسكينة بقاو شي لوحات مرفوعين فوق الموجات، ما كحرب حبيبي بان رحمو يا رحمن يا بحر الطوفان يا بحر الغامق ما ناديت رجال ونسوان شباب وشبان صبيات وصبيان يا بحر الغامق ما ناديت رجال ونسوان شباب وشبان صبيات وصبيان. مليت ديت حبيبي بس بنتو ما بناويني يا بحر الطوفان. كل جمعة نزور الموجات ندي معايا شي وريدات، كل جمعة نزور الموجات ندي معايا شي وريدات، طرحوا من على حبيبي ما هذا وعد الرحمن يا بحر الطوفان. كل جمعة نزور الموجات ندي معايا شي وردات، كل جمعة نزور الموجات ندي معايا شي وريدات، نطرحوا من تحجيرات ده وحد الرحمن ده وعد الرحمن يا بحر الطوفان يا بحر الغامق ما ناديت رجال ونسوان
يغرق خيال نسفينا في الظلم ضبري ونسفينا في الظلم ضبري استحمل بالعهد الكيسان يوم يدبر الطوفان على رميس العقلي على رميس العقلي باجي برادي الطوفان يا خيال نسفينا في ظلم بابري ونسفينا في ظلم بابري استحمل بلعن الكيسان يوم يدبر الطوفان على رميس العقل وعلى رميس العقل زايف كيفري ونغرقر وابي تحكم وش مثل ثوري خثيو وش مثل ثوري خثيو العنقام يزر سدي حاملا سثري وانا الفان نسوي شاخ الخاطر نسوي شاخ الخاطر يا خيال نسفنا في الظلم بابري ونسفنا في الظلم بابري أجي بالي الطوفان يا خيال نسفنا في الظلم بابري ونسفنا في الظلم بابري بلعن الكيسان يوم يدبر الطوفان على رميس العقل وعلى رميس العقل زايف كيفري والنار كروابي تحكم وش مثل تدثوري خسيم وش مثل تدثوري خسيم العنقام يزر سدي حاملا سدري وانا الفنس وغي شاخ الخاطر اش وغي شاخ الخاطر مثل فلي اي كفلي ان دماغ ساكي طارتي دماغ ساكي طارتي الخيف ما يسدل فلي اي كفلي ان دماغ ساكي طارتي دماغ ساكي طارتي أكيد بغوض شود ثيارسي سلحنا مساوي اسنفسو سيغد الخاطري اسنفسو سيغد الخاطري أكيد بغوض شود ثيارسي مساوي اسنفسو سيغد الخاطري اسنفسو سيغد الخاطري صغيمان تتذش ناوي شبنت بحال مريش معدي لغبايني شمعدي لغبايني وين يطفل خيقة من تيركا تيري وثيري وغرس نجار تتذي سافن غرس نجار تتذي سافن الفندل بحر تيركا ثيني وثيركا ورس نجار تتذي سافن ورس
جدرتك ذي سفان يا ويني ثيوف الدوا أسيك العناية ببسيك بفريم ببسيك بفريم يا ويني ثيوف الدوا أسيك العناية ببسيك بفريم ببسيك بفريم عذور في السينارة وريون مكيقا قسويد يموت نادرا قسويد يموت نادرا عذور في السينارة وريون مكيقا قسويد يموت نادرا يموت نادرا تركوا في ذا شيء يتمكن تركوا فنان ذا شو يتفكر الصوت حني ستك استنحي وريك كانوا يتنوس يتودي المخي غاضب من دايت غيمة أقر يا الهوادي المخي غاضب من دايت غيمة يتكفلوا يتهب نسمة يتكفلوا يتهب نسمة يتهب نسمة الصوت حنين يتسكس نحب وريك كانوا يتنوس يتودي يسهاغي ماد يتروغي مايس كل ما الشكر يصفح وليس يسهاغي ماد يتروغي مايس كل ما الشكر يصفح وليس وثني غاد حسن ولا شخيرس وثني غاد حسن ولا شخيرس تركوا فنان لا شو يتشكي تركوا فنان لا شو يتشكي الصوت حين يتسكس ترحم وريك كانوا يتنوس يتودي تركوا فنان لا شو يتشكي تركوا فنان لا شو يتشكي الصوت حنين يتسكس ترحم وريك كانوا يتنوس يتودي Donc Dagui Hacienda propose
de faire une chanson oud et une chanson guitare par exemple. Parce que les deux apparemment ça sature. Attends, on va faire comme ça. En tout cas, la guitare, j'ai coupé le son. Comme là, David, c'est là, je suis là. Donc, on va voir, on n'a pas d'aller, je suis là. Alors, et pourtant, allez. Ah ouais. اشحال دبري يا سليم يما الأمر تسعي غاية تشيل سكت منك جديد ونادى كنت ثروين ونادى كنت ثروين أمكن أكيد السماء أمكن أكيد السماء اشفي غيم ما ثنى همي غيفة نكاون ما تسوى الشريم ذو كرفا يستيقمون يرقصن اشفي غيم ما ثنى أمي غيفة نكاون ما تسوى شريم ذو كرفا يستيقمون يرقصن ولا شري ضربو تكفى ولا شري ضربو تكفى أنا عنا نراجوي أنا عنا نراجوي أشحال دبري أي سرير يما يمر تسعي ضايع شيل سكت منك جديد ولا أكل ثروين ولا أكل ثروين أمكن أكيد السماء أمكن أكيد السماء
للسجرة الغلقة للسجرة الغلقة وغالوا بينا ذكفوا وغالوا بينا ذكفوا أشحال بريدة يسري يما أشحال بريدة يسري يما وفي صعيدة يجيل سكت ظهرك كثير ثورك راقي وسنشفي نرنث نرويدي عداد دوغالا بالتلثيكي نتسوي في الأعمار ثورك راقي وسنشفي نرنث نرويدي عداد لو على نبتلتي نتسوي الأعمار يمدوني تتسسي يمدوني تتسسي يوزك عنويك حصان يوزك عنويك حصان أشحال بريدة يسري يما أمر في صعيدة يجيل سكت ظهرك كثير ونادى فرفر ثروي ونادى فرفر ثروي أم كان أكيد السماء أم كان أكيد السماء تنميرتن كإبراهيم. تنمير نونكني أما merci Noël. Tout le monde demande de Sanani. C'est quoi. C'est un million de tapotage. Je ne sais pas le soir, est-ce qu'on est mieux ou pas? Parce que Là c'est mieux, plus personne رشوا دي تشكين ترفصون. Parce que là, nous, on baigne dans le snorsas, il est soigné. Par contre, même si je n'ai pas de monitoring avec les gars. En tout cas, merci pour ce voyage musical, pour ce beau voyage musical. Ah ben merci à vous, c'est bien. Moi aussi j'ai voyagé sans me rendre compte. Alors, le Badji, moi je l'ai connu quand j'étais à l'Achor, quand j'étais à Alger, donc je venais à j'étais guitare Badji, c'était un condamné à mort le temps de la guerre d'Algérie. Asmira يكفى القرا يسعيو حكاية je vais vous la raconter. Alors quand la guerre est terminée, il travaillait au port d'Alger.
Donc il surveillait où il était où il était etc. Enfin, peut-être comme un policier, un agent, ou quelque chose comme ça. Après, il a bien sûr quitté. Il racontait, c'est lui-même qui m'a raconté cette histoire. Il a dit, voilà, quand il bosse se mettre de ma gueule pour l'idée, j'ai vu un couple de Français partir quand ils étaient en train de partir au les pieds noirs, quand ils étaient, je ne sais pas s'ils étaient chassés ou sont partis par crainte, par peur, etc. Alors il y avait un couple qui partait donc avec leur voiture et la dame elle portait sur ses genoux un bouquet de fleurs, par 5 bouquets de fleurs. Et moi je surveillais donc où il y avait les voitures et tout. Et voilà, avec son bouquet de fleurs. Quand je les ai pour le contrôle, je lui ai dit madame, je peux avoir votre bouquet de fleurs. J'ai pris la terre, j'ai pris le pot, j'ai renversé la terre avec des poneys. Il reste les fleurs et son pot, mais sans la terre. Monsieur, mais ouais, pourquoi? Mais vous avez le droit de prendre des fleurs, madame. Et le pot, bien entendu, mais la terre, vous n'avez pas le droit de la prendre parce qu'elle a été arrosée du sang des martyrs. C'est pour ça que je vous laisse pas prendre la terre. Donc voilà, c'est une des histoires, des anecdotes que Badji, Allah yarhamou, avec sa voix, en présentiellement. Badji fait le Siraf Rabbi, nos grands artistes, chez le Freddam, et tous les grands artistes qui nous ont quittés, Rodijan, Agarouj, Jean-Khram, Delfen, et puis voilà, on est là pour transmettre aussi ce que nous avons pu retenir à la jeunesse aussi, et j'espère qu'on arrivera à faire de notre mieux. Que je voulais dire? Je voulais on va la chanter à la façon. Je ne vais pas chanter au Sunni, je vais vous chanter une autre chanson. Je vais la chanter au Sunni, peut-être il faut faire la guitare sur une dernière, mais on a d'abord Fenoumi, si vous ne savez pas. Alors Fenoumi, l'anneau de Hitchan, l'euro, l'anneau de Hitchan, l'euro. l'anneau de Hitchan, تسير كنانير l'anneau de Hitchan, je sais quoi, il y a ce Haman. واليوم مسكين ده شوية يعيق ثنومي.
تفكي ضصة صب ذمور زيطي جمس سيميت يطلي ولو سب اسمك ميزاني كاذي جب ضورنا الميوي تفكي ضصة صب ذمور زيطي جمس سيميت يطلي يغالي نم يغالي كم يحبكي كم يتوي يعاشي كم يحبكي كم يتوي قلبي ذا سميت تجي عظم الجروف فين يخدم يندم ويزيحوس ثناكي ويزيحوس ثناكي يذهاين وتفتي زيث التولى ذا شغل سبطل في اللامك بلا سيرميس وذميمك صارت طيش اسمه ضال إذا هاين وتفتي زيث التولى ذا شغل سبطل في اللامك بلا سيرميس وذميمك صارت طيش اسمه ضال ما تغيب ضالي بدون هاتي سدوسي ول غفثي ذات مثل والميس يدرغل أمزوني كوك من عقلي سيت التولى ذي ماليس هذي بقريبة ذي الول هذي بقريبة ذي الول في ثمي استفهم كان يسير غادي يزيز لجلسنك كولا هذه أسمكني تجفي خسي السمري زي من طمي غماس وريز مير ذي من ينظر بثغلتي أسطري من الناس أسمكني تجفي خسي السمري زي من طمي غماس وريز مير ذي من ينظر بثغلتي أسطري من الناس يكساغون فرقك ثالثا ويني عيان وعيض يرزق الناس الشحال يصبر غادي حلولها لكي سداد يغيث وطن ذا مساس يغيث وطن ذا مساس سمرتي مركك النوم كل العيب لزدي سنفو وقد غايق سميم مريد مثني يتلهمي الشغل يميني أني سميم مريد مثني يتلهمي الشغل يميني زغنا دزت السبري ضسمنا سما غريت وين كنطار نبكي وين كنطار يعطيك الصحة encore une fois. هذا ميرث نقول هذا ميرث نقول أنا إنه ذاكي يا بيرسيفيرونس كي قارنا تقار ثيري الفرح تلويث الدونيث ذيني فغير تلويث الدونيث تيري نحملك ابراهيم طيب. Ah merci, c'est gentil, merci. دونك فوالا تنك تشكان لايف هاد لي كادو وتنسيستين على نفوسنا وزعر شو زمان سنتينيل. Ah bien sûr. هذا بتي تكستري نير Le meilleur est pour la fin. Bien sûr, le meilleur c'est pour la fin. داك كيقارن نقوما نختار تين شنو تين. Merci pour tout, merci pour votre présence et votre compréhension. On va faire selon le feeling. Mais هذه بنت تقدر تضل ما كنديرش هو يعطيك إبراهيم طيب.
Une vraie télé, Bien sûr. Il y avait quelqu'un qui a fait toute une skin. Il a fait un concert, je ne vais pas dire son nom, mais pour ne pas. Peut-être qu'il n'a pas envie de savoir qui c'est. Il râle, skin tout le long du concert, il s'est déchauffé de dire non. Les gens sont zouin tout le coup. À un moment donné, c'est ce mec qui a la salle qui a pris introduit. Oui, t'as fait ça, mais chanteur. انا هذول ويرضيو ثلالي راه ما حسبتوش كاين فيك مسكين ويرضيو الى انتونا La chanson sur Anna sont toujours avec la chanson avec l'album Siladri. Elle n'a pas été beaucoup chantée, mais c'est marrant, c'est Eros Thanatos. En fait, c'est la période de la décennie noire, quoi. Ça m'a inspiré le basculement dans le balotage entre dans la mythologie grecque, donc entre Dieu de l'amour et celui de la mort. Voilà, comment on arrive à le connaître, voilà. Donc, Eros Thanatos, je vais essayer maintenant. Juste pour la remettre un peu dans ma... Parce que j'aime aussi, ça me rappelle une période, Anida, où on espérait, on se battait vraiment pour un meilleur de l'Algérie. Donc voilà, la période, malgré Thouar, et Tourth le Khof, et Tourth Koulish, mais on y croyait. Donc. يطيج يسبلع ثافث سميد يزرى الدواس يرئيروس الطناطوس وذجني ذمن يرئيروس الطناطوس البحر زكان البحر يبوين ثفلوك كيت اللاسلي فرع ذبضن سبعية وريبان سنين ذينور ثفغ تركي قسلي ولا البزيغ وست سكين وليحوص تججي يرئيروس الطناطوس ذا السيف غزيفن يرئيروس الطناطوس ينظم زون ثزرم يرئيروس الطناطوس يزيد نخلت وسيقار سويتا تيثير ويضخنقي سكنة تمت ثمزيد نخلت تتنظر يقري فاس ننسن وسيقار سويتا تيثير ويضخنقي سكنة تمت ثمزيد نخلت تتنظر يقري فاس ننسن يرئيروس الطناطوس عرقني بردان يرئيروس الطناطوس تظهر تعشق يرئيروس الطناطوس تعشق ذي لكفن والسن ذا الشي لغد تهكي لمكن ولا تفتيلي نارث مقبرين وقيل جوجن
والسن ذا الشي لا تتهكي لمكن ولا تفتيري تفتيري لا رثم قبري وقيل زوجا والسن ذا الشي لا تتهكي لمكن ولا تفتيري تفتيري لا رثم قبري وقيل زوجا والسن ذا الشي لا تتهكي لمكن ولا تفتيري تفتيري نار رثم قبري وقيل زوجا حضر غيد فخر يكمس في شارع حضر غيد أفسو بسيك ميزنا ضوينا بنت جهم حضر غيد غفيل ساونك ميرجمك حضر غيد فموليك متابع دينو مرسمي ثفرا اسمع سي صام 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 سمحة صغير ويلي دقارة ولي وسط داخل يصاب يتيلا يزيد شغله تخيل مقارب ضروري يخفي وين بدعاشة سي الحب ما تصبح حرمه يريد تستضافه هذا فضيت وغير ثاني اسمع سي صغار 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 الضربات اسمع سي الصغار الضربات اسمع سي الصغار الضربات الضربات اسمع سي صغار الضربات اسمع سي صغار مع نور غامضة في النار في مصيبة السنين ورا مع نور ذي تحضير النار في مصيبة السنين ورا انت تكوني ما تبغى ما تبغى انت ما تبغى انت ما تبغى انت ما تبغى لقلبي انا استنسو ذكراني تجيك سنين انت ما تبغى انت ما تبغى انت ما تبغى تقولي عزيزي انت ما تبغى تقولي عزيزي انت ما تبغى انت ما تبغى انت سمعتك السنين وانت بجنيني انت سمعتك السنين ابغى انت بجنيني ابغى انت بجوارحي جوارحي انت اسمع انت اسمع انت اسمع
فرنا عين يبيني دقارو يتنادي ضيك سيدي بغير جو غني تبحضري على ضروح يا شحال هذا صبح يدبير فرنا عين يبيني دقارو يتنادي ضيك سيدي بغير يبغي غريب يبغي يا غريب بس ليك الغريب بغي غاديني بغي لو عارفي ذمرني كان غريب ويدي حسن الشبين الشبين ويدي حسن الشبين الشبين مع نور ذي غنيرة تمشي والصغيرة مع نور ذي غنيرة تمشي والصغيرة انت سكوني مدخلة مدخلة انت مدخلة انت مدخلة انت اسمها لقلبي درس درسه اثراني تكثيريش انت اسمها انت اسمها انت غاسقات عوري انت استقات زيتو انت غاسقات عوري غاسقات زيتو انت اسمها انت اسمها انت سمعتي باسني غنتك وجهي انت سمعتي باسني غنتك وجهي غنتك ورجوعي رجوعي انت سمعت انت سمعت انت سمعت انت سمعت انت سمعت انت سمعت انت Bravo. Par exemple, alors, le test Mafra, hein? تنمير ثنون أكقارن داكي لا شونسون كي نمر جامي. Alors la chanson هي سميت نولفا فاسمي خدمها في الناس خدمها في الناس زال 5 سنين لا ما أكثر. Je suis sûr que ça a dépassé quand même 5 ans. Après, comme c'était donc quand j'étais à Chiraga, et puis alors l'écriture et tout ça, après le one de la réalisation, les enregistrements et tout. Après, le one tout fera, je te fais. Alors, les éditeurs, je te souffre, une chanson. Youth Touch, ça fait 40 minutes, et puis mais ce qu'il y a, c'est celui des ça, ils appellent la musique, mais je dis, on a les paroles. Enfin, ça m'énervait. Je ne leur permettais pas ça. Donc, mais c'est pas vrai. Vous n'êtes c'est la musique, le violoniste, il a travaillé, il a essoré ses doigts, son cerveau, son âme, il se fera quelle note, l'arrangeur, je dois faire quelque chose, c'est pas possible. Chaque détail compte dans une musique. Après, donc,
وينتر الكل. Donc finalement Asmiti se fera beaucoup. Par la suite, comme elle a explosé, fera qu'un succès fou, parce que moi je leur disais qu'elle allait, elle allait bien tourner. J'étais sûr qu'elle allait faire un tube. Je l'ai ressenti. Après, il y avait le directeur de l'NTV, de l'ONIR, qui m'a convoqué par l'intermédiaire d'un ami aussi, que je ne dirais pas lui, le directeur Anouat, ou alors la personne qui est l'intermédiaire. Il y a des gens qui هذيك فلان يتلاقى شي ترشنينك يداروش في الناس يبغى تيونجستري بور لو ان تي في. روحها. Après, la première fois, Ardina, je l'ai vu, on a parlé, voilà, un playback, on va ramener les musiciens et tout ça. Après, comme je devais déplacer les musiciens qui ont joué avec, dans la chanson de studio et tout ça, c'est là, c'est au Khoubo pour ce monsieur Dixon, nous allons Dixon, chaque année pour payer les déplacements des musiciens. باش نروح لو ان تي في ماشي كيخلصوا encore le transport des musiciens وكل. اش يدينا هذيك حوايج غير لا بوب نكينيا. سي كوم سا كي بارلي قبل كنت سون نقولوا الحوايج غير لا بوب الناس مي سي با لا بوب سي الباساج على تيلي سي اون اوفر كي va donc chenir qui va récolter les dividendes, peu importe, l'essentiel. Après je sais plus comment on s'est débrouillé. On a ramené les musiciens, et tout ça, le playback à la télévision. Après, on a signé la convention avec le directeur de l'ENTV. Une fois, en surprise, on ne peut pas être bien. C'est se traduire et le directeur يعني سيزل على بالك واش يقول هنا الدولة تبزق علينا برصاص. Après je l'ai appelé, monsieur le directeur, je voulais vous dire quelque chose par rapport à cette chanson. C'est une chanson qui a parlé de tout le pays, de tout le mal du pays, notamment ce qu'a fait l'Irhab, ce qu'a fait Ouflen, ce qu'a fait tout ça. Par contre, je ne peux pas occulter les événements de Kabylie, c'est tout à fait normal, c'est un fait, il est réel, et je ne l'ai pas inventé, moi, ce fait. Et à l'occasion, je lui ai raconté l'histoire de Picasso, qui a peint Guernica, Asmi de Saint les généraux allemands pour voir l'exposition, l'œuvre à Picasso. Et après, les généraux ils étaient impressionnés par la restitution, peut-être du massacre de Guernica, parce que vous connaissez l'œuvre à Guy, justement. Après, tu as dit que l'artiste l'artiste qui s'est oublié. Quand ils l'ont ramené, il l'a appelé, il est venu, il regarde comme ça, il est arrogant un peu. Picasso, c'est normal quand on est artiste. C'est pas de l'arrogance, mais c'est un sentiment, surtout quand on a créé, parfois on est susceptible, c'est normal, il ne faut pas tu le mot mais c'est pas, c'est vraiment, c'est juste le narcissisme de l'artiste. Voilà. Donc, bon, d'accord, l'artiste, c'est vous qui avez fait ça. Un général qui lui dit comme ça à Picasso, c'est vous qui avez fait ça. Et mon collègue Picasso, il dit non, c'est pas moi, c'est vous. Donc voilà, c'est juste pour lui dire que les faits sont là. Moi, je n'ai fait que traduire par une métaphore le mal qui a eu lieu. Et voilà, donc ça veut dire que c'est bien pour notre télé, ça veut dire qu'elle permet la liberté d'expression. Mais écoute, c'est vraiment dommage. Voilà, donc c'est comme ça. Mais le code de la guerre, c'est parce que alors j'ai décidé, à cause de plusieurs faits, plusieurs problèmes comme ça, pour ne pas me faire traduire de façon maladroite et de façon avec leurs interprétations mal. Donc je me suis traduit moi-même. Et puis c'est une façon aussi d'exprimer au monde
maghrébin, cette chanson qui est plus à l'échelle maghrébine, en fait. تحاول تروح على الصحراء, تروح على المغرب, تروح على Tunis, elle a été un peu partout en Kabylie. Et c'était, voilà. Et donc, il y en a qui m'ont un peu reproché, même beaucoup, d'avoir traduit ça à la langue algérienne. Mais j'aurais voulu la traduire. Mais j'ai qu'un arabe algérien, j'aurais voulu la traduire à Arthuromit, à Glizit et tout ça. Et personne ne me freinera dans ce sens-là, dans cet élan universel, qu'une œuvre, elle n'est pas contenable, enfin, dans un seul mot, dans un seul, comme ça, se définir un rectangle géographique. Une œuvre, c'est une émotion, et l'émotion, c'est un truc universel. Donc, au contraire, il ne faut pas être fier de la fermeture. Il faut toujours avoir l'esprit ouvert sur les autres. C'est ce qui va nous faire avancer. La fermeture n'a jamais avancé, n'a jamais fait avancer une population en quoi que ce soit. Tous les arguments, toutes les l'unicité كلش يوث الدنيون اللغة يوث الحزبية عندنا نتصور شو أحسن pareil dans le monde arabe c'est كيف donc il faut aller vers la liberté de l'esprit et les arts et la musique surtout. La musique elle défie les frontières linguistiques, les frontières géographiques, c'est les sons, c'est les cordes, c'est les doigts, c'est les souffles, c'est plein de trucs comme ça, des fréquences, c'est quelque chose, c'est ce qui fait vibrer les âmes. Donc voilà, c'est-à-dire un denzmer comme on peut, lorsqu'on peut exprimer notre douleur, notre joie à d'autres, c'est toujours mieux que de ne pas pouvoir l'exprimer. Alors, de suite, là, نمزو سنني ما بالضرورة صافي لا فيها شحال ما ديفين ونتصاوب معنا نو. Malheureusement, à cause du problème technique, on va s'en sortir. شحال ناخذ معك الوقت أمين؟ On est à 23, il est 23h56. 4 minutes pour 2 heures. Et là, le son il est meilleur un peu, non? Vous dites-moi. Ok, regardez, ok, écoutez. Merci, le retour. La prochaine fois, je vais faire un monitoring pour voir le retour du son dans TikTok, comme qu'elle dire. Je ne sais pas si on peut voir ça. On essaiera.
جاني وسانني سوى العفريت خلفني يسلا يتبعني وسانني سوى العفريت خلفني يسلا يتبعني وسانني 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 خذ عنك خذعني وسانني خذ عنك خذعني وسانني إن وذاغتهم ثيري نكد ما تدربي أتنى تيمو ونرجع نكركاكي وسن ساعتك كندي هذا عين إن وذاغتهم ثيري نكد ما تدربي أتنى تيمو ونرجع نكركاكي وستنى ساعتك كندي هذا غير سيون الفرح يقولي يطيش الناياني ويترون معه سيون الفرح يقولي يطيش الناياني ويترون معه يمار الحزن فرلي ويمار ديمي كثير يزرو يتخطو ويسنم كيث كميني ما يغاضي كم يضلي نصفير سوى السبيني جلسنا بلومو وسانني 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 جنك جاني جنك جاني وسانني غاسو صنعت روحك مازال يدسمك ثاني السندافني وقاعد يتسوالك تعود الخيال بواين ينعشيرني غاسو صنعت روحك مازال يدسمك ثاني السندافني وقاعد يتسوالك تعود الخيال بواين ينعشيرني أمين يجاني قصيدا في مرزي يفتح قيمة هذي تالي أمين يجاني قصيدا في مرزي يفتح قيمة هذي تالي هكا جيت محينا أثنى ذي غساني وذوزني يكفى محينا أثنى ذي غساني وذوزا أمزياني شابا وسانني 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 جنك جاني وسانني
جن كان جاني وسانني وسانني ما تصعدي تزولا موكي غادي يدس فقدان زكان يديه وسانني ناطسي غادي يسحزن مثلو غادي يكملان السانية السانية مغورة داين فوسن صوت نزمان يمحاثن شامور دكري مغورة داين فوثن صوت نزمان يمحاثن شامور دكري من نور ماذا رزفن نخيال مثين السيوضن أكمل اسم كثير أتزر عيني ديوان دمام ثرسي فدن في الحب ويتواور أنا كنت اسم ثيري وسانني 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 شنك مجاني وسانني جنك مجاني وسانني سوى لا طريق خلفا يسلا يتابع وسانني سوى لا طريق خلفا يسلا يتابع وسانني 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 خدعني كان خدعني وسانني خدعني كان خدعني وسانني خدعني كان خدعني وسانني خدعني كان خدعني وسانني 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 Bravo à vous. C'était quoi? Ça... Merci pour ce live exceptionnel. Alors, en fait, il était une fois, ouais, je ne sais pas le dire. Il était de la Maison de la Culture, donc toujours l'histoire de Intes Madra. Smith Fort, donc on avait. Ils ont interdit en fait la chanson, la culture des mots l'Orveil, en Kabylie. Donc le mouvement citoyen, الفنانين interdire comme si le fun c'est-à-dire le mouvement citoyen il ne peut pas exprimer la douleur, les pleurs des parents, ceux qui ont perdu leur chair, donc comme si c'était pas notre chair aussi, même Shadah, il y a une danse, il y a des types de danse qui expriment aussi de la tristesse, de la tragédie.
quand même, j'ai enfreint, j'ai fait quand même le concert à Tizi Ouzou. C'était le premier qui a fait le concert de Nadi Ouzou après le deuil de, soi-disant, le deuil qui ne concerne que l'art en fait. معليش نغنيو enfin. Après, on fait un rachis du Sénat de Galani, incroyable, les billets, كفان كل شوك يهول الحال والكل. نخدم une double prestation. Donc الصباح نعمل pour l'après-midi. Donc les gens قاع المساكت هذاك يديروا في مكان مكان لأنه هذاك يتسرون parce qu'ils n'ont pas pu entrer. Au final دارنا عباد داخل la salle la maison de la culture. Et en soirée, on n'arrêtait pas de nous couper l'électricité. Alors, on a fait des bonnes le matériel, on a le matériel, ce qui fait, on a et tout ça. Alors, je leur ai dit, écoutez, extra son nom, un extra l'électricité, eh ben, non. J'ai pris quelques musiciens, il laisse le. Cette histoire comme ça, elles me sont arrivées plusieurs fois. Il y a des familles qui ont besoin de la culture parce que c'était un public important. Deux violonistes en acoustique, pour assurer les percussions. Salem Senay, la scène. Et ben on a terminé la soirée en beauté. Dans le noir, et les gens étaient silencieux, ils ont écouté, ils ont profité de la soirée, mais de la fin. Il faut que. Quand vous ne pouvez rien faire, même si c'est une télécité, donc voilà. Donc, Ah ben justement, il y a une personne déguisée, extra, j'étais là. Ah, magnifique. Ah ben c'est bien, tu vois. Et ben donc une minute, heureusement, on a tout ce que je raconte un peu, je ne suis pas là pour raconter de toute façon des histoires vécues, qui drôlantes. C'est pas un pseudo sur moi-même, donc c'est pour ça que ça quand même. Je suis là justement pour essayer de maintenir le contact avec le public et de faire des choses comme ça, de partager pour peut-être pour l'histoire aussi, voilà. معليش تحكي لنا وذاك واش نحضر رانا puisqu'il y a un souci technique parce que les soucis techniques ça arrive tout le temps. Ça peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe quelle situation. On peut ne pas se rendre compte de certains trucs. En fait, c'est ce qui génère ce truc technique, c'est qu'on n'a pas les monitoring une fois que le son est parti. D'ailleurs, on a le son là, mais normalement, apparemment, on a les forces. C'est l'appareil, mais les compressions en TikTok, là, je ne sais pas. Peut-être à cause de la connexion ou je sais quoi, il est compressé de sorte à ce qu'il soit inconfortable. Mais il faut qu'on ait un monitoring, le son maladie, après maladie faire des TikTok comme il est. Donc ça, on va essayer de faire pareil à ça pour les prochaines prestations. Voilà. Donc mais les choses à la team la prochaine fois, c'était dans le prochain live. Maintenant, justement à Chérif Khaddama في السي فورمي. سميتو من moi j'ai initié 2005 et en 2005 il a tant qu'apprendre en acheté parce que c'est grâce à cause du souci technique on a peut-être pas on n'a pas été bien reçu par rapport à la chanson. Comme ça pour finir en beauté la soirée. Donc il s'est oublié de سميتو من القالاني donc la presse va faire un truc à la coupole et tout. Après que tu vois bon
j'étais, voilà, c'était bien médiatisé. Tahar Boudjlia, il s'est occupé de ça, que je salue. Juste peut-être une semaine avant le rendez-vous, et le téléphone sonne, et c'est un numéro. Après, je décroche. Après, je dis allô. Il me dit allô, c'est Ibrahim. Après, je n'ai pas reconnu Nasser, moi. Et il y a quelqu'un qui a Chérif. Comme استعداد. Alors, j'ai dit أنا ما عندي شريف هسي شريف أنا. إنك لو كنا نروح ما تبغيض ثاني يخمني يوثنا شكون هي تعرفت إنك ما تسيليغ ما تصنع أنا تعرفتني لو كان تغال في مزي ناس نعرف واجي كدا شريف ناس aucun problème إن شاء الله c'est avec plaisir c'est un honneur et tout ça déjà j'avais après إنك هي التمارين سنة 13 في استعمارتي وخلا je pense vers 17h 18h أكني بضغار دينا وفيق الناس عندها انتريسيتي كيف je sais pas si c'est une panne oui c'est un jour. En tout cas, oui, c'est une question de business. Des producteurs, là, je ne sais plus, dans des organismes qui ne s'entendent pas, ils se sabotent mutuellement, etc. Ah, bon, enfin, on va acheter les cités. On va faire des voix sous ce mot, chacun. يا سي ابراهيم مثلا يجزمنا في التليسيتير انا زد شريف لازم خلينا ما التليسيتير تجزمنا في مانس انا كل هذه كل شيء انا كش عادي تنسيت الناس كلهم يا كن يضر الحال الناس من كينيا شلا على ديك لاشيت ناطق بامبورت يتصلصا اما من ضمن بعد بين نروح نريبيتي تاع التليسيتي دغا لو شيف دوركستر نين جلاندينا كيني غاسمن على العود ود شريف فهموا انك يدها العود كي تو سا نهضروا كافطار شنو ميك راست كنا نهضروا كدير نكشموك دير لي مود تو سا شتا كان يروح للشيف دوركست ديكونسونطري دا شريف يخدم لي جاست كي يدا شريف زعما لارتيست كي غيدبر هكاكي زعما اسكي يزمر كي بيسكي توالي انا اسكو زعما يزمر يسوي بيان لي جاستين زعما كان جو لي شيف دوركست كيني باش تبع شونسون شريف خدام لو كان تسوق الكنز جا ميشا ولا بدا شريف ينرفي ضغط شريف ولات كناكنيا tellement il l'a déconsolé, je crois qu'il l'a harcelé avec des messages comme ça, des signes, voilà. Oui, il a de loin. Il voit mieux que toi, il voit mieux que toi. Cette histoire, franchement, de juif. Après, juif, comme si on faisait de la musique avec les yeux. Voilà, c'était un peu ça. C'est juste pour raconter des histoires comme ça. Déjà, on a tas de chiches, on a tas de tasses. Donc, il y en a surtout. Enfin, je ne sais pas. On dernière à chaque fois, quand j'aurai l'occasion. Dernière, tout faire là, ta chanson, les mecs comme les aides s'en nerfent, là, quand t'as fait la donc, c'est. Pour les connaisseurs de la musique Mélanie Galana Réunion, c'est un très beau roast entre comment il s'appelle le mot modulé Bayeti. Monsieur Bayeti, non. C'est pas si calme, non. Il y en a qui disent que c'est un peu enfin, المهم il démarre de roast après. الهزام voilà الهزام et roast.
مازالت تغني إلا كنت ثيلاوي يا الحملة عينك صغير عينك صغير يا درغي غفلانك ما يظن ولا ثذوي 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 ما يظن ولا ثذوي 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 يا ذي عشق الوقت بني الوقت بني الوقت بني الوقت بني وكل ما زالت تغني لا كنت ثيلاوي حمل غاية نظري أدري ولكن ما يظن ولا ثاوي عشار وغري ما يظن ولا ثاوي عشار وغري ولما زالت تغني لو كنت ثيلاوي حمل غاية نظري هذا غير لكن ما يظن ولا ثاوي عشار وغري ما يظن ولا ثاوي عشار وغري هذا شنو في جاجين الوردي ترحان مبعيد هذاك الشغف والحزن قرولني وكل شي ذا شديد هذا شنو في جاجين الوردي ترحان مبعيد هذاك الشغف والحزن قرولني وكل شي ذا شديد هذا غمي سنن هذا غمي ذي سنن هذا غمي ذي سنن ذي تعيش هذا غمي سنن غمي ذي سنن هذا غمي ذي سنن ذي تعيش من زالت تغني لا كنت ثيلاوي حمل غاية نظري هذا غير لكن ما يظن ولا ثاوي عشار وغري ما يظن ولا ثاوي عشار وغري شكرا شني زيني أصرف الصلاة والنيم أشكى غدن العلي كذا ذكر الحليم شكرا شني زيني أصرف الصلاة والنيم أشكى غدن العلي كذا ذكر الحليم وزري غيلهم لي وزري غيلهم وزري غيلهم في غيري غدا وزري غيلهم لي غيلهم
نادركو يغي الحلدي لشنان والسرح غرنو كل غرض مزياد هذا تصاير نادركو يغي الحلدي لشنان والسرح غرنو كل غرض مزياد أدري غمزك شنو غمزك شنو أدري غمزك شنو غفك حبا دلوار هبسا أدري غمزك شنو غمزك شنو أدري غمزك شنو غفك حبا دلوار هبسا كل ما زالت تغني لو انت تلاوي حمل غاية نظري ما يورون الثاوي يشاور وغني ما يورون الثاوي يشاور وغني عبدس ولا زالت تغني لو انت تلاوي حمل غاية نظري هذا غير بلادي ما يورون الثاوي العشار وغني ما يورون الثاوي العشار وغني ما يورون الثاوي العشار وغني Alors, je dis Amin. On est à 273. غنبقى لي برافو بغانا واش بغانا نحبس واش بغانا نحبس Ah, mais là, on est tout le monde est ému, tout le monde te dit je t'aime. Merci. Ça vraiment, ça fait plaisir. Et puis, oui, on aime bien ce qu'on fait, j'aime bien ce que je fais comme ça, j'aime le partager. Et quand on partage le meilleur, on le partage avec les meilleurs. Donc voilà, n'oubliez pas donc, le rendez-vous de mercredi à Espace Icar, donc à Issy-les-Moulineaux, à partir de 19h30. Prenez vos places, il va y avoir la formation, il va y avoir un bel éclairage, une belle salle acoustiquement parlant. Il y aura un public familial, voilà. Et que j'allais dire encore. Alors pour la devinette de la semaine, que le coiffeur, c'est eux qui ont trouvé la réponse exacte. La prochaine, les prochaines, il y aura d'autres activités en parallèle qu'on va faire. Par exemple, Amélie Dio et Guinée chante avec moi dans ce chino d'Idir. Alors c'est une single et demi, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc c'est des éléments qu'on a mis en route dans la semaine. Et puis on laisse faire, on laisse des propositions. On peut faire voter le public, c'est ça? Amin. Oui. Voilà. Donc, vous aussi, vous allez participer à la sélection. Alors, quand ceux qui seront sélectionnés, on va faire comme ça un live de façon par écran interposé, et puis prochainement, on va permettre à certains quand même d'intégrer, c'est-à-dire de poser des questions comme ça, on va ouvrir les micros pour les modérateurs déjà, et puis les gens qui ont quelque chose à dire, une question, un peu de discussion comme ça sur un thème bien précis, avec plaisir que je peux échanger avec des gens dans le respect mutuel, etc. J'espère que
parce qu'au fait, je sais que c'est les réseaux sociaux, comme il y a beaucoup de... C'est comme la société, il y a du bon et du mauvais partout. Donc, le Kounim Al-Ntsaf, on est juste en train de proposer des émotions, de l'art et tout. Or, ni politique, ni rien du tout. On parle des constats, du vécu, des choses de la vie. De toute façon, si on a un regard sur les choses politiques ou qu'elles soient, artistiques, sociales, que j'allais dire. Inès, je ne sais pas, c'est peut-être Voltaire qui aurait dit ça, je ne sais pas, un philosophe, Inès, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je suis prêt à mourir pour que vous puissiez le dire. Je suis très partisan de ce principe et je parlerai encore parce que Sagui l'a tout faire, donc je voulais profiter avec vous de vous faire le maximum de chansons, mais malheureusement donc, on a eu une petite défaillance technique qui ne relève pas un peu de notre vraiment parce que peut-être l'espace Sagui là la musique ni on était dans le confort. On a saturé vos oreilles, on s'excuse du désagrément, mais là, il y a une chinine. يمكن يدغني شو الغاد mais je suis مولد سمكت رامي. On a fait le tour, donc les duos on dit la la semaine prochaine, la devinette, le concert du 28. Et je vous remercie pour votre présence, pour toute votre compréhension, pour votre générosité. Écoutez, de toute façon, à chaque fois qu'on se retrouve, je ferai tout pour donner le meilleur de moi-même. أينكم تسلم أنا مليح l'inspiration ثاني اللي تمزولو تندنا نهضرو في les chansons. Je vous ai même chanté un petit inédit. Je sais pas s'il est mal passé la prochaine fois c'est de Naoued. Je vais voir déjà le live de télécharger, voir le son, comment il était. Comme ça on essaiera de régler ça pour les prochains. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une agréable semaine. Et restez en contact avec nous, restez branchés. Moi, je suis toujours branché. Je passe ma semaine à réfléchir au live, à ce que je vais vous dire, parce que sachez que c'est réfléchi, c'est aussi c'est avec beaucoup d'amour que je fais ça. aussi. Pour vous saluer et voilà, et pour vous dire aussi au revoir. Voilà, donc merci tout le monde, merci d'avoir assisté. Mazel Kharazdet, Mazel d'autres sessions comme ça, de l'oral, plus de titres et désolé pour la gêne occasionnée. Voilà, le son c'était une erreur technique, c'était pas de notre volonté. Alors la prochaine fois, ça sera. Non, c'est pas une erreur. Je sais pas. Non, moi, c'est pas une erreur. En fait, j'ai vu quelques commentaires. À ce qui paraît, le son il était un peu saturé au départ. Donc voilà, ça ne relève pas de notre volonté. Il y a de saturation rôle, mais il n'y a pas de saturation. Donc nous, on était bien, bref. Oui, d'ailleurs, on fait on n'a pas de saturation ici. Il n'y a pas aucune saturation. Il y avait là un petit son. En fait, je pense que c'est les aigus de la guitare, je pense. J'ai lu des commentaires, je pense que c'était les aigus. D'ailleurs, pour ton information, j'ai joué guitare mutée. Il était à 0. J'ai tout muté après. Mais malgré ça, je sais pas. La guitare, elle est... Ou alors c'est le micro du téléphone qui capte les aigus de manière un peu plus poussée, je pense. Donc, téléphoner je pense. Peut-être, voilà. Mais pourtant c'est un téléphone performant, monsieur Zama. Bon, écoute. Voilà, la prochaine fois, ce sera... on va réfléchir. Voilà, on va réfléchir. Voilà, en tout cas... Mais merci quand même, je vois qu'il y a des gens qui ont assisté jusqu'à la fin. Voilà, donc merci, je tiens à les remercier. Voilà, et à la prochaine. Voilà, rendez-vous samedi prochain.
Voilà, rendez-vous samedi prochain. Je serai Et ça sera avec meilleur Rahib. Je serai dans l'orchestre. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas samedi, c'est mercredi. Non, c'est mercredi, oui. Mercredi. Voilà. Voilà. قيمة ذي لهنا كليه. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Ciao.